Sampun iki mare bos ring setrone tegaran coba tuh sisan gini. Bangten bocor ini bangten tapi wasal waktan. Yuk. Bun. Ini langsung tangannya terus. Ada geng Buddha Budi lihat. Titian Munas Mangdam Lidi. Om Swastiastu. Ayo nawagan yang ring para ratu pengrawasan kami, utamanya ring para penonton. Lugro yang titian yaga memargian mungwing sesananing penjalan arangan. Ingan pulikia ngemargian sane kebos keundangan. Ayah nawagan yang ring ratu dari titian sarang sami. Puniki makin sampun cumawis watangan mata. Sapo sirugi para ratu dari titian sane wika ngemargian ngelarang sane mewasta angluh nesti andranjana iyan punika pengiwo ia diastur menawit ke iratu idadane titian nyabran rahina oleh nangkil ke pura dalam ia ke pura Brajapati ini ke raris ke ijen panugerah nike sampun mewasta lihat dewo tapi lihat panugerah pangtan pocol lunasicel sane makin riki setokan kewisasan duene riki sampun wenten saya ke watangan mata pangtan pocol pari ratu melajak lunasicel raris angin nyakitan semeton tanpa dosa makin riki atiangan sentokan kewisasan duene jakti kantun ngugut apitan sane kaping galih menawi wenten silih sinungil semeton sane wika murid lonta aji pengiwo niki sampun menawi teu amenapi sampun kelas antuk belajar lontare punika pangten pocol niki sampun saya anggo wenten watang mata mediolas iriki makin setokan kewisasan duene sane kaping 3 yang wenten menawi teu iratu idadane titian maduwe rilangsir ri sampun magere lampus menawi teu iratu silisruwil sane nampak irika raris oleh tretesanane
utawi niki sampun sane mewasta liat totosan iriki makin isangan tegaran cobakan kewisesan wene iriki sampun saya go wentan watangan mata panten poco puniki watang di tiang ayah sani kapengtak menawit wentan iratu idodani di tiang sane ngerara pengijang bilih-bilih ngerara penangkep suwenang suwe dados raris sane ngawasta pengliakan pangtan angin nyakit pisado nyakit tertipan iriki makin setokan kewisasan wene monawit iriki yang rek jaban pura nyalit kayu diratu jaga pacang meriki itu mas makin ini yang niki watang dua jaga kegarap ke setro jantos kemudian ke setro nih iriki mendalam kewisasan wene iriki sampun watang di janji saya jaga pacang nangkap menawi itu mungweng sawir kalau weking ratu sana uningayan di tiang maka sami punika iyan punika liang panugrang ya diaston mulian malaja enten dalam proposan lawan oleh menawi tersangkaan ngumas kayu di dedane ngerera pengijang dan dos pengliakan Riki makin congkaan dumun sampun Riki mana pos ring setrone tegaran coba tuh sisan gini bangten bercol ini makan tapi wasala watang Riki dosa mungkin harus sampun watang nih oh ayo Wajib Buddha Budi lihat desti awayan pada tampil kita bersama alon di bang becik nih nih bang becik ampun lain
Oke, yuk. Bun. Bun, siap. Tahan. Siap, Bun. Berani. Pun. Bawa. Weh, ada di belakang, ada. Itu tak batas. Jalan. Rupanya marang. Mai yuk. Mas. Ini mah ini ngaku watak tuang semua dah. Ampun pengaya sarang jat panggul hidup daro tuh nyangro. Menang di Jawa Sari. Lihat di belakang. Langsung keluar dong, Mas. Ini langsung tangan terus. Pajang sini pajang. Bang Sekar bade. Sekar balik tuh. Mau pajang mundur mau. Ada keng budo budi liak kesti.
Ikaw ngiring. Awean kita tangkil kita bersama. Yeki siro yang duduk makan duduk deh. Wang rangsuk agni kamu wises. Asing-asing asandong artikel wasiko. Asing-asing waniu pun sih. Wah geseng mata mahal. Barang-barang ini DP lah auto itu. Jalan sudah mati. Pun ada. Tapi dia ini.